ole tun tuma hi chuan meche dan big ni ma se Mipate ta na hriat ve tur poimo tak tak ten ni hlomani molar pregnancy grave fa naute nau pai dan siang lo le fel hlel hi soitur an tam hleya then khat phei chuan an thi pui hial thinani nau chiat le rai che thina te po hi rai pur lai en kol that lo le taksa ti ngol lu tukwang ani tlang pui thin chu wangin in en kol tha don le mani omdana danglamna lo lang chu hriat thiam atul hle ni man lain mizo culture a chuan rai che thi hian hlau hleya thil rap thlak le tri bai om takanga in an thin trik hleya chumi thlen lo na tan chuan pui thu na le ser le sang sang an nei thin tun ma tang to in nau piang fu lo le pian phunga rap om tak tak om fo thina chung jinga pakhat chu grave fa an ti hi ni grave ra bor lai ang nau lo piang chu ti samum tam taka im bor khom trewa then khat pe chu nun na nei angin ama nerve na tho wangin an phu so theya ran hlap chhun khom ang mai in an nem du pluak maya an se tuam theya chotol khat nur khopa bor khom lian te ni thina rapom tak ani thin nu chulang no te in siam dan panga ya chuan mi pachin mai chachi hawa pola an fertilize no in ti su thar an loma chung chuan fetus le placenta han siam ta ni molar pregnancy hi gestational trophoblastic disease ti point an soya placenta siam tur ti su chu thandan diglovin a thang ta a bok tumor in siamin chulpon lam thleng rakin alo try dara complete molantia hian note siam tu ti su pa ngai ha in siam lova partial molantia chuan note siam tu ti su tuan tling lo ha in siama chumi rual chuan molar ti su ha in siam bok heng condition patni te hi non cancerous an nia ke som real vel han thlenani ti chuan gestational trophoblastic disease chi thuma lo om theita invasive molar pregnancy choriocarcinoma le placental site trophoblastic tumors te ni molar pregnancy tam jok chu non cancerous ani deuh zela nu chula in bo khom ani thin hetiang mol tai pa hi chuan muma lo taka no te ti su in siam chu vili an tia chu ti su bol khom laya omin tuyan pai theu boka chu song grave ra bor deuh ang ta hle thin ani no te in siam tur fetus chu identity form more role an than chuan a in siam dan a fung fe theilova no te chu a in siam pui ting theilo tlang pui thin molar pregnancy nena kalkop tumor hlom deuh pakhat chu is invasion mole hi ania hriatzauna destrans ti in an soi bok thin invasive mole chuan vili tam taka paya hengtei chul bangkal tlangin an thang liana mase invasive mole te hian an than rualin chul an hol pop khat ang reng viau thung chula poi ro chuan thisena chuak vak thei thin ani invasive mole ke zinga za som panga chau hi chul pon lam thlenga thang lian thei han ni pregnancy ti su then kha chu cancer an chang theya chu choriocarcinoma tin an soya mase cancer theina chan sero asang lem lo hle thung choriocarcinoma in thandon chuan cholkar nimo cholkar khatemo thatele mo ser tangin thi hapu theya mase cancer chu athlen thei manglo ti theini mase molar pregnancy a hian thi chu aput pe thin hrimhrima chu chuan choriocarcinoma omti akok vek chuang hran lo molar pregnancy le choriocarcinoma hi Asian le African hmeichhia te hian an nei na salea United States a chuan molar pregnancy hi raipur sangkhat zahni somnga zela pakhat omang ani choriocarcinoma chu raipur chingli zela pakhat omang ani thungani seratangin thi a chuaka chu atlang puin rai tanga cholka ruga tanga som paruk vela omthin thisen chuat lem deuh changin tui arong buang lam deuh a chuak thin boka achang pai chuan grep ang dewa mum a chuak thin bokani mase hria tur poimo tak chu seratanga thi chuak vaginal bleeding zong hi molar pregnancy wang ani vek big lawa molemo choriocarcinoma cancer chuan an hnoi mi he thlen ani raidan pangai ai fe a chakin nu pum chu apor lian zung thin rai no pangai a in an luak na sajok seratanga thi a chuatam lutuk thina wangin an chaw hle internal bleeding wangin pumna takaom thut thin khelru akham na thu ma tuya chuak ngun hle thok khama hara an khu kher khu zongin ka tangin thi a chuat chang om thina hei raipur pangai om dana aom ve thina wangin molar pregnancy a in ngai mai lovin doctor a in check up wat athazok ani I doctor ron itak sadang lam dan le yom dan dang lam dan phunga zerin molar pregnancy ni le ni lo chu rin dan lo thiam ngal mayang achan chu I chul pangai baka alen tak wangani kungkuru le khelru om dan ultrasound na alan dan atangin molar pregnancy ni le ni lo chu hriat ani theidon ta ni
ultrasound hian chula thil om chu sound wave mangin thla azuk la molar pregnancy ni chuan enge ni phung le om dan chiang zo ka hreturin testing dang an nei le don ani testing a chuan x-ray computed tomography CT scan emo magnetic resonance imaging MRI scan emo mangin iom pelvis le thluak an endikang additional blood test nei ani le bokanga pathologist chuan molar ti chian na confirm na tan microscope mangin molar ti su chuan a endik le don bokani molar pregnancy ni chuan enkol hen thlatam a chutian enkol lai chuan blood test le check up ini fawang raipur hrimhrim a hian hetiang datna grep nau pai theina chansi asang hle veka kumsom ni ai nau pang rai le kumsom li ai upa rai ate hian molar pregnancy hi a om du bik hle ni hewang hian rai no lai tanga in enkol na that le doctor ron thata poimo hle a thata ka enkol le hriat ma ni chuan molar pregnancy in siam tir chu ain suit let le dei thei thin ani enkol na dana hian tumor pai nan surgery ti angai thina molar pregnancy hlom si hawa chuan chemotherapy emo radiation therapy emo ti angai thin haide ti form mol zinga za somriat panga chu chemotherapy telova enkol ani enkol na chuan heng a hnoi mi te hi tela suction dilation and curettage hi surgical procedure ania chula non cancerous haide ti form mol pai bona danani chula cervix som chu an ti par zawanga chulan ziatanga suction le manro dang te mangin antifayang removal of the ureters hi haide ti form mol enkol dan pakhatania masenu chon raidona dule du lo athuin enkol aniang chemotherapy with a single drug hi medication to zik nena molar tissue enkol nania molar tumor atiral tial donani chemotherapy with multiple drugs hei damdo shanga molar tissue enkol nania atlang puin invasive tumors enkol nan an mangthin radiation treatment hetain x-ray beam sang le chaktak an manga cancer cell som thei le omte chu azuk ti chetani microorganism kan ai in cho tui boruak leile thil thang ate hian mitlong mu tham lo ran nunga om cheu maya chung ran nung te chu microorganism microbe chu ni antet ema wang hian mitlong mu thei ni lova mu thei tur chuan en lena thachi microscope a en angai ni microorganism chu anni phungte zerin group sang a then ania chung te chu bacteria fungi algae protozoa virus bacteria tam leya nuna nei taksa le muntina omlona anei lo hial ome alen zong hi 0.2 tanga 100 microns velania micron khat chu meter hi magdado ya trender taila chumi mun khat tia chu ni bacteria chon chi sang pian zia chili oma chungte chu coccus heng bacteria hi antung sola amal chu om chu micrococcus ti nia pania om dun chu diplococcus ti ni seitakan borkhom lai chuan streptococcus ti nia grape borkhom angdewa om chuan staphylococcus ti ani thungani bacillus thirtlon angtakania heng bacteria hian TB sakor ekrit pharna da te thlen thei thinani spirillum screw anga inher deuh truakani vibrio punctuation mark koma pianzia angdewani bacteria te hi anin thla chong chakleya darkar thumve leka po nuai tel anin thla pung man thinani oxygen tela thanglian chi hi aerobic bacteria hania oxygen tel kherlova thanglian chi chu an aerobic bacteria ti ani thung bacteria chon thrinna chlorophyll la nei lo wangin ama cho tura siam chop theilova ran nung thi cho an hu ve ta thinani bacteria tangkai te damdoi medicine tan antibiotics streptomycin aureomycin le chloromycetin siam nan an mangani vaccine serum le vaccine siam nan an mangbok huan siam na thlai troi thi le ran nung le ram sa thi troi an boma lei than lo chang ta thinani industry an mangbok cartlet chi siam nan vinegar le acetic acid siam nan flex le zu ti troi nan an mang chungchu shrui ropa an siam ta thinani thingpui ti tui tu le arim siam nan an mangbok savun leather siam nan an mangbok lactic acid acetone alcohol siam nan an mangbok ani bacteria hlomte bacteria thin kal chun natna athlen thei thina chung bacteria te chu pathogenic bacteria te pathogens te ni cho ti chetu ni thin bok ramsa le mihring taksa ate natna chi sang athlen thei ni
Fanzai chu hnim hring lo angin aron lang chuak thina chutiangin mushroom, puffball, moles, rats fanzai taksa hi thilpan le sin tak hyphain asiamani chuti hypha borcom chu mycelium ti ni unicellular yeast le multicellular mold ani thai ve ve a an pian mang po chi sang sang ani fanzai chu mun tin a oma chang muara te savuna te thaile thei tuya te le adang danga om thin fanzai ho pian mang hi ain ang lo hle a alen zong point tiat lo hlom hle ni is kan ti hi 5 to 10 microns vel hani line mol chu 2 to 10 microns vel ni rinna chlorophyll an nei lo wangin an manin photosynthesis mangin cho an siam theilowa chu wangin parasitic emo saprophytic emo ni parasitic chu thil nung ho taksa chunga omania natna pon thlen thei thinani saprophytic chu thil nung lo le saruanga anom thung atang kaina te chu damdoyatan antibiotic strength chu fanzai tanga siamania penicillin te hin ni industry lama zule beer siam na le bakery chuan fungus is mangin an product te chuan siam chuak thin ani chu baka oxalic acid citric acid le adang dang siam ani isu vitamin B complex siam na poimo takani bok huan le lova thlai nim saruang te chuan boma alo troi ral ta thin ani algae hi latin tonga seaweed tinania algae chu tuya tauchi nim chi khat ania ti thiang hlim le luya te kan hu thin chu wangin na sang chuan grass of water ti thin ani algae taksa hi thalas ti nia algae reng chuan hrin na chlorophyll han pai veka chu wangin an rong po a hring ta thin ani agriculture industry food medicine ate tangkai hle ni protozoa an len zong chu microns ti atanga microns ni vel ani thai protozoa te chi dil tuitling mun nong koraten omtlang puya ran nungram sa mihring taksa a rul hu tangin anom thin bok algin eya ramsaten an ei chong velea nomnok le thil nok te chu an troi ral ta thin ani protozoa sam tak te chu science lam thil zir chian na man ro tangkai takani virus chu ultra microscopic ania microorganism zong ate berani virus chu hnim hring ran nung ram sa le mihring taksa te oma bacteria ho cell apo an ompokani virus in that thlen thei zinga langsar zualte chickenpox smallpox polio yellow fever influenza cancer AIDS rabies leukemia le adang tam takte ni